Tiwi kua mutu te ngahau ki te hoe inaia nei. Kua rongo te ruarau kaipara noa o te aroa i te wairua matakui o te whakatūwheratanga o te tau mā heke hoa whenua o te ao. Hioi me tahuri te aro inaia nei ki te whai tohutoa i roto i ngā tau whāinga te kaumāwhitu o te tau mā heke nei. Ahakoa te tekau ōrau o te kapa e Māori ana, ko taua tekau ōrau pea ētahi o te hunga, ka whiwhi tohutoa. Kone i te rua te kau ngā kaipara Māori i tā tātou tira. Ka rutu i te papawhitu pōro. Ka wepu i te papa meke. Ka piro i te whare poitarawhiti. I waho nei e tūpono ana ka whai tātou i te mētara tuatahi o ngā tākaro. Koe nei te wahine e whakapae nei katoa. Coming here, I'm a lot more experienced and I think it's more exciting because I feel like I've got more of a chance. Kua eke a Joel King ki te taumata tuawhā o te Aopoi Pātū. He manako nōna kia tūkuratia ana mahi I ngā taumā heke I Delhi. Everyone's in the same boat. Every country's hasn't played for the last 4 years, so it is a bit odd, but I think that's part of the challenge. Pērā I a rātou tuākana e whakaaro pono ana ngā waiwai tapu, pēnei a Taylor Ford. My goal is just to dominate and to win, so manipulate the person to do what you want them to do. E rima ngā whakataetae mētara a te pōnei, hei te tekau, aru ai a Andrea Hewitt I te koura. Orini Tipini Leach, Te Karere.